Alieva mı emmi? Alieva bu. Alieva. Ha, teti jana garajda turgan jeri. Ha, bunu ahvalın qarımda. Qanday bo'ladi bu? Ne qilsak bo'ladi bu yerda? Buna qant bo'lsin ham o'sha uchun uyib. Qara. O'sha mizamda u. Kecha ko'rdim dengda. Shu yerga kelganda ko'zingizni yumib olsangiz kerak a. Arıqning üstünde turasiz, aytsam siz ishonmaysiz. Yo'q, Arıqdamayapsiz. Mo bütün parkning territoriyasida turadi. Dokumentlerini taktap sotqa verirler. Nurbek Suyunbayev, şunu özünüz bir kozemelik alsanız ha. Barık buna kanalizasyon meceke çıkan. Voyenkomatda podvalda oturuşat. Bunaqa qanday sot tataq azdan ekan. Kirgizib sen bunu emet qo'ysa, artistlerin ırdaganına da жақшы. Soğan Nurgül öcü tamamı. Yo'q, aka, charchasak ish to'xtab qoladi-ku. Bunaqa aldırma qo'zapaylarni bor. Ularni aldı, tazala qara. Ya Muhammed, qancha uy bili bor shu yerda? Ha. Ko'p qancha? Navay'dan başlap Osmano'ga çeyin alıp çıkıp ama yoldu kengeytip trotuarın amına o arıktın boyun bak kılıp salaş gerek da. Oşunda mı da приятный olur. Oşunda buna köçük hiç kim жүрбей kalады. Leylina, Kurmancan, Datkayına özge hiç kim. Onu sentralni yol болып kalады da. Oşunu bir sunuş belgileçe, makul mu? Men to'g'risi diniy odam bo'lganim uchun mendan o'sha mahalda $3000 so'rashgan. Sizlarga chek beramiz, uying kichkina ekan, 3 ta o'g'ling bor ekan, uylaysan ekan deganda men aytdim, Alloh yerini pulga olamanmi? Bersang berdi. 2005-yil zayrini tashlaganman. Vallahi. O'shandan beri 2005 o'chirtimiz bor ekan. o'chirim bor. Endi bana 20 yildan beri o'chirib kelgan yo'q-da. Bol, beremiz. Kakrazada 2005'lerde qarab. Siz emege birinci gün barın. Birinci gün barın. Makul mu? Pandemiya kuni barın. Men çekin qarashtirib bereyim. Makul mu? Belki biz uylar buzilib ketib ko'char qoladi. Emene. Qanchaga chiqdingiz ava? 67 ga. Bola kesdilar. Yo'q, endi ashu chek berganimda Roshidimda unda. Bo'ldi. Qaraymiz, pandemiya chech berdilar. Qaysi yerda sizniki? Bizki var, Jo'bat ko'chasida. Ha, qanday siz? Salomasiz. Qanday siz aka, yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz qanday yaxshi? Charchash yo'q. Charchasak ish to'xtaydi-ku. İş to'xtaydi. Ha. Kecha men aytdim, kecha shal kelaman desam kelmadi. Kecha Jamg'ir jam. Bugun tashlab. O narxi mektepdagi bardak bo'lib ketdi. Ko'rdingmi? Koreya ishlab qoldi kecha. Tegizlab surib qo'ydilar. Bardak bo'lib ketdi. Bo'pti, kichik Maqlisiga bo'ldi, jasab beradi. Boyki. Siz 3 soat uy vardı, 6 metre buzulib ketgan ko'chada qolamizmi boyki? qaysi yerda? Bu Jo'bat ko'chasida. Ava. Ana barin qaraymiz hozir. Qarab emetamiz. O'sha qaytib o'tamda. Mo o'sha ko'chani bosh ete ko'chirish kerak bo'ldi-da, ayo qo'yibdi yerda kelsinlar. Barli mo'ljaga uylar emenen arıqning üstüne salıpsınlar da. Arık chetida bizki boyki. Ya. Arık bu chetida da 6 metre pirdep, 6 metre uyimiz boshladı. Yok, siz arıqning üstünde oturasınız da. Ben keçe barıp gördüm. Prem arıqning üstüne uy salып alıpsınız Bu sizçe. benim uyumas mı? Qaysi? Jana meşten keyinki 3-üydü ayttasizmi? Halkaçanın içindeki. Az ko'raylik barıp. Moda arıqning üstünde turabı? Bundan kanalın üstünde oturadi. Gördünüz mü? Bunday da sizin uyungizdagi. Buna qant bo'lsin ham o'sha uchun uy. Qara. O'sha mizamda u? Yo'qsiz. Ya. Nizamsiz. Ya. Bo'lmaydi buna qara arıq to'lib qoldi. Ertang sel kelsa o'zlarini chayadi. Barın alışmamız gerek biz. 6 metre uzadı 6 metre. Tedaqqa cheyin jilish kerakmi? Ya. Orada so'ganda. Murdagi eski местотета turadi. Ya. Aleykümselam aka. Qanday yaxshimisiz, yaxshimi? Boshqa Qachon chaqirsak bo'ladi? Понедельник, вторникdan. Vtornikdan soat qanchada? 9dan kelavering, 9da o'g'lim. Vtornik 9da. Ha. Ma'qul, rahmat. Rahmat. Bu qaysi kanal bo'lib qoldi bizda? Ya. Joy pass. Balık. Prem üstünde. Bu sizin участокmi? Yo'q, bu yoqda to'lakon ilgarki bansa chiqib Ya. ilgarki bansa orlar to'lakon bansa. Bular sizning uchastingiz. Meniki mi o'shaniki? Bu заброшенный to'lakon bansa so'lindi. Tak, mo'ni aytaman. Ariqning üstünde da. Ya. Arıqning üstünde. Aşağı jeri. Ariqning üstünde. Bunu qachon kecha olib chiqdinglar bu yerda? Ya. Bu ne olganingizda ne? Bu to'lakon bansasi. Ya. Ilgarki to'lakon bansasi. Hey. Hozir o jo'g'irchada bu 1 gektar yer. Boş bu. Boş turadi. Buna raddom.
Bu poliklinika. İştebeydi. Joy isteydi. Bular arzu ekotan isteydi. Ya. Raddomda isteydi, poliklinikada isteydi. Aynen. Halgan isteydi, polis isteydi. Son jereken de bol. Bir getirdi. Ya bir gektirden koy. Bu yer. Bu yer. Bir getirdi. Bu yer getir 1.8 çıkart. Даже boş 2 hektarga жақын çıkart. Ya. Так, bizde bu sos obyekt doğru. Osapek ha. Sos obyekt. Prema şehrin centrinde. Şu balisa suratsa balisa kurtar. Так, bu ahvalın qarımda. Qanday bo'ladi bu? Ne qilsak bo'ladi bu yerda? Ya. Совсем жарбай қалған екен да бұл. Заброшенный да бұл жер ема? Заброшенный. Ya. Aha. Ahval o'zidan jar ekan. Так, buni qancha ishlasa bo'ladi ema? Аварийный ekan da полный ishlayapti, to'g'ri? Полный подснос. Bunu tavırlarından alış gerekli başlasın. Полный подснос ekan da bu. Bu yerda срочно Skori keltiramiz degan. Ya. Bu skori at kelamiz dedi. Unga atves javob bermadi. Talabga javob bermadi. Bu chastin bo'lib ishlaygan hali. Ya. Eski bo'ldi. Arendaga berib ishlatilgan bir baho. Burada. Ha. 2 yildan beri nima ishlamay qo'ydi. Şu şehrin içindeki emniyet uçak koşursak bulut ekan da sos obyektlerden. Ya. Жолго жакын. Навайга жакын. Çok жақын жер ekan. Kurortlu yer değil mi? Ya, kurortlu жер ekan. Bu жерде işletişimiz керек ekan. Ay, ne qilib ishlasak? Biroq yer munitsipalitet bizning жерде. Ha? Bular bizning shahardagi Radomdagi janaqa iki ag'ay juradi-ku. Biri kardiologiya, biri terapiya, jana повышение квалификация. O'shalarga bersakchi. Bular o'shalarga bersak, uni bizning Radom talashishadi. O'sha yerda bersak, remont qilib ishlatsak bo'ladi-da. Na Radomda Yer topmay yurishadi. Ya. Bu Radomda göçüş atarsa. Ava ko'chat biz. Hozir narjaqda dayardab atmaymiz. Hozir shahardagi Radomda ikki cho'ng korpusun iki adam meyli o'tiradi-da. Bir korpusun terapiya kardiologiya, ikkinchi cho'ng korpusun повышение квалификация. O'shalarni chiqaramiz, bular bari o'sha ko'chat, Radom bo'lmaydi bu yoqda-chi. Men chaqirchi soat emaga. Kim bor? Adilat. Jana glavovrach kim bilan? Yo'q, bizni. Ha, Shayatbek chaqirg'ilach. Qara. Bunaqaga nizakonni turadigan qarachi. Ya. Ha. Salomsiz papa, qandaysiz? Bu ne bo'lgan nima? Chastin. Telekon частный balisa. Chastin. Значит, ушулну Мухаммедтики был? Жылдыз экен. Так, Жанбай, значит, biz hazır ушуну тетигемеден баштап полностью qancha uy var, qancha tütün var. Sanab çıkıp durup bana koşuş gerek ekan. Tak, значит, az arık bu yoqdan o'tdi-ku. Bu yoqdan getirdi. Mechitga borasiz. Az aylanib jana mechitga boradi, ha? Так, ularni olish kerak ekan bunaka. Ema. Janbayevich. Janbayevon balasi. Ko'rdingizmi ularni? Полный alınız üçün aslınca oldu. Bu hazır emeğe çıkıyor koçu? Navay'a çıkıyor ha? Olar polni algılar ko'rdinglar. Mына второстепенный ko'chlarni bir sira qarab ketganlar. Ma'qulmi? Mo'larni qarag'ilagaram, совсем yo'lga chiqib olibdir.
Же trotuarı yok. Eki betinden çıkıp tur, gördünüz mü? Gördün mü? Siz birinci yol geliyor olsanız gerek ha? Yok, Canbay. şu benim kattayım ben işe. Da, adam niçin katlasanız almadınız? Ana metre şeyden çıkanca. 4 metre çıkar mı? Algıla düşündünüz mü? Takansı da yetek şeyini algıla. Onu da alalım da. Eki betinden. Bundan bu onu da karağıla görünüyor mu ki? Takansı da yetek şeyini. Taspen. Doğru. Agrajente eti совсем çıkıp alıptır, gördünüz mü? Bütün alıp kompleksten karab aldırgıla. Yolda assın. Onu algıla. Böyle trotuar gerek ne? Aa. Bir жағына lazım trotuarda, iki жағына bu. Ya. Ha. Bir kadar taş tesbih kadar. Ne yapnan kılsa болады eкен. Tetikde memleketlik edem. Ya mektep mi? Kaysa? Ова. Так. Qana qaysi yerdan nima aytasiz? Arqa salibsiz da javob. Men aytdim-ku buni. Olardan pul olish kerak da. Ha. Sizniki qaysi manavi? Bu ariqning ustida turasiz da buni. Yo'q, bu ariq emas desangiz. Arık. Ha, buni. Qana ariq? Nasıl o? Üstüne atsalam da ki. Srochno olish kerak sizdi. Buyağı uyda buyağımız. Tushundim benim. Niye ariq to'sib oldingiz? Ariqning ustida turasiz, aytsam siz ishonmaysiz. Yo'q, ariqda emas. Üstüne atsalam da ki. Jo'q, men jana qalpaytib o'tpaysiz. Jo'q, men ariqning ustida emasman deb o'tasiz. Buni ariqmi? Ariqning ustida turasizmi? O'shada aytpaysizmi jo'nla. Ariqning ustida turam deb. Buna ariq buna. Buna o'zi ikki yaqinda ko'chat buna. Uychi qarangiz o'zi ko'chayin deb qolibdir. O'zlarini qiyin dema. Sonunda jarağa getkenler. Aymi? Oo. Uylardan kompensasiya so'rashadi. Uyim jarağa ketdi. Deg aytamda 100 yil, 200 yil bo'lsa da ariqning ustida turasizlar degan. Mondil olib qo'yg'ila buna. Tetiga, ya topikmi? Ha? Anam aylanib chiqadi. Kecha men bu uyda kecha siz aytgandan keyin, bola aytgandan keyin men kelib ko'rib ketdim-da. Ariqning ustida desam, yo'q qalpaytayotqa. Ajaka qanday yaxshi? Yo'q, men ariqning ustida emasman deydi-da. Yerni tayyorlab, yerni olib, transformatsiya qilib, hukumatga xatni yozib, shu buyut mana обосновать etib yozishimiz kerak-da. Qarama, ikki betni alg'ilama, onu alg'ila tozalab. Canbay, siz shu yerdan o'tishlarni aldira olmadingizmi? Çoğaldır geçe. Kecha ko'rdim dengda. Shu yerga kelganda ko'zingizni yumib olib o'tsangiz kerak a. Voy, sonun ko'chakka bunu ochib qo'ysak-chi. Ularning barini ochish kerak-da. Bu qaysi ko'cha o'rtada shunda? Ya, ati. Bu Jopas. Ya, Jopas. Jopas. Jopas degan nima deb tushundim Jopas. O sonunda kanalın atı, o sonra Jopas'ı kanal demetsem. Kanal demetsem olsa Jobas kanalı. Jobas kanalı. Buna agrajeni algıla. Bu agrajeni algıla. Canbayevich, koydunuz mu? Büt aldırınız. Açık koysun. Bu kamokta assın. Oğlar da assın vardım. Aklı mı? Taptaza kılıp demet koydu. Ya. Tüz çıksa bulu o Navay'ga. o şu ne olacak? Tüz çıksa bulu mu? 4-5 uy bor. Magazin bor, Rusunda. Çıksak ko'ramiz. Tüz çıksa var mı hemen? Возможность var mı? Buna yolda açış gerek ekan, gördünüz mü buna? Tüz Navay'ga çıkış gerek ekan. Ya. 6-7. Tamam, oğlar da algıla, gördünüz mü? Eski strayen teyipinde turadi. Oğlar bari koçupdur. Bak, gördünüz mü? Ha, жазып беріпсіңдер, ha? Acaba qanday? Жақсы па, ден со жақсы ма? Бала шақа тыныш па? Соған нұр келжі дамамы? Жоқ, аға, шаршасақ, іш тоқтап қалады ғой. Так, моу қанша метр?
Ha sizin uy mu? Ha, çocuk kirmiyoruz hava. Bunaqa chiqib olsa. Bolalar kelib yozib ketibdi, men kecha orib o'zbekistonga. Acaba qarama to'sib olibsiz. Trotuarga chiqib olibsiz acaba. Bu otam zamonida 71 kelib shundan beri turgan men mardasiman. Mana shu stol bor, eski o'rnida turadi. Uyni ichida edi. Keyin men tashqariga chiqarib qo'yganman bu yerga. Yo'q, acaba mana yo'lning aqsida trotuar. Trotuar qilamiz, yo'lni kengaytiramiz acaba. Ha, qarab beringiz, ma'qulmi? Hozir bu yoqda keyin ya. Yol var, o'zga tushamiz. Hozir qanday qildik? Ya. Zelenkozning ko'chasida bu? Ha. Aka assalomu alaykum. Qanday yaxshimi? Nasıl yaxshi? 11 ko'chada bor. Bor, ha? Barmi? Bil bo'ladimi? Так, мы уже bittu, jettu, nimaga? Ya. Ha, men uchun ham aytib qo'ydim. O'tganda bir kun kelmay qo'ysak, to'g'ri suhbatdan eskirtib suhbatga kelib yo'qacha alavasiz. Hey, boyagacha. Ya. Bari bilet qancha bergan. Bergensin ha? Havo berib eskirtib chiqamiz. Nurbek Suyunbaychi, men o'lcham ne oldu buna? Neçti boyunca? Başlaştı o? O geçe gelip şeyde Süleyman kullandı bilince. Aynen. Saat 9:30 men chaqirib qo'yim sana, glavvrachda. Shayatda, ma'qulmi? Moradan bo'yicha. Menda eski заброшенный больница bor ekan. O'sha bo'yicha bir sunish bersin. Qanday lavozim yo'q? Ayda bir radon bor ekan. 20 koyka. Ayaqa o'rin bo'lsa ko'chirish kerak, je bo'lsa janaqa. Teritoriyasından da. Hava territoriyasimi? Bunu bayağında sizge gelip deputatlar hem baş zor geçmedi. Biz bunu pirinç aprelin cıldıral degemiz alacak kaç. Aa, buni jildiramiz. O ana Jo, or- sizge gelip suranışı Ha, shu tushundim. Bu qayerga chekin ko'chat? Ha, bu yoqqa chekin ko'chat ekan, ha? Ya. Biroq buna bo'lib o'tib bu yergacha alsin. O, mon aldirg'ila, tatnaqa qilib, современный qilib quramizda. Bu yoqda o'zingcha arbat qilamiz, ikki chekasidan, ha? Все, хорошо. Ava. Ya, ajum, qanday yaxshimi? Demdishmi, yaxshi, boshqa qatishmi? Qara, bu ariq bar mon aslında. Ava, все, al. Jo'q, mon polniy olish kerak, buni ariq tashish kerak. Ya. O, imeni qanday qilamiz? Bu texnika kerak desa, ha? Taqa saqa emi, ya. Bilem men, kanalda achish kerak da. Kim yordam beradi? Bu ham o'zi qo'lidan kelmaydi. Ya. Nurbek. Ya Nurbek. Sen yordam bermaysan be. Ha, sen nemi bozor ishlayib o'tasan, ha? Bozor 20'sida bitadi. 21'i ko'chamiz. Buni kimga topshirma bersak bo'ladi? Evet, ama tazalag'anni, qara, buni tozalab texnika olib kelish kerak da. Ya. O'zingiz yasaysizmi? Kanal üstünde duracak. Jo, tushundim, o'shani olish kerak bo'ladi da, mana qara, mana kanalning ustida turadi. Ya. Buna qara, kanalning ustida qancha o'shiga ruxsat berdingiz deyimda. Yo'q, buni Zamrek boshi siz bergansiz shuni. Mana qara. Bu yerda emas bu. Qancha o'sha kanalning ustida soladi. Ya. Mana qara. Narxlar pash to'lib bitib turibdi. Buni срочно olish kerak. Прям срочно. Так, Azal qanday hech kimdan subota ertang birisini olib salmaysizmi? Voy 3 kunlik eskirtib deb qo'yganmiz. Yo'q, bu o'sha 2 yil bo'ldi buga. Alırız. 2 yil bo'ldi. Texnikani kim beradi? Biz almışız. Ovalardan verelim. Ekspert verelim de. Bering, yordamdoshingizdagi subota bozor kuni olib salinglar. Ma'qulmi? Давайте. Siz menga bozor kuni bitdi deb ochaverasiz. Siz qo'lingizdan keladi. Buni ariqlardagi tozalash kerak ekan, nima? So'may qolma, vatqo'z qaytayli ariqlarni tozalab bersin, to'lib bitib turaman. Ertang sel kelchi bo'lsa, but chayatda bu yoqda hech narsa qolmaydi. Moda chiqqan, ko'rdingizmi? Buna ariq pashti to'lib, ariq yo'q ekan pashti. Ya. Tütüge tan qalamda qancha shu ariqning ustiga soldi deyimda. Ya. Buni срочно ariq tozalashimiz kerak, bolalar. Bu ariq tozalab olsa, ertang sel kelchida bo'lsa-chi, полный sel bosadi. Bular da konsa chiqib tur, ko'rdingizmi? Ay. Bular par o'ngdosh kerak ekan, qarachi. Ya. Buni asli bor, ko'rdingizmi? Mana. Azamat qanday kuch?
Mana gördünüz mü? Ben polnu patsinос. Тазалап ушундай жеркенен болот. Марк тазалаганга дагы жакшы болот. Эми кана бар оны. Улан. Оларды алдырыңыз, менде жестани цех бар экен. Башка жака апарып оңдосун, жолду ачсын. Карак мага. Муну алдыр машинени. Кара, мыякта жол бар эле мына. Жол бар экен эле, жолго бүт чыгыптыр. Көрдүңөрбү? Мына бүт бар, жолду ачыш керек мына. Дакаста этияка чейин. Мына көрдүңүзбү? Мына кайтып жол пайда болуп калыптыр. Нарактан жол жоголгон. Мына жолду ачыш керек экен Даканса, көрдүңбү муну? Ha. Kurbanlarga paralelde o neresi? Ооба. Jakırıp koyğanda jaksalar ötüyor. Катуу киришебиз. Катуу киришип жолду ачпасак болбойт. Возможность бар экен, бардыр бир жолго. Бардыр весь шаар бир жолдо да. Жолдорубуз бар. Барын жылдырып жолду ачышыбыз керек экен. Мына кара, алдырма козопияларын барын. Оларды алды, тазала кара. Олардын бардыгы 50-жылкы болгондо, олар бардыгычы. Көрдүңүзбү мынаны канализациябы могу? Я. Оларды эме Нурбек Сүйүнбаевич кара канализацияны агызып коюптур. Карап, санэпидемстанцияны текшериш керек. Муналарды наоборот, Абдуалиевич, олар бүт дөңгөлөктөрдү алып, эски, старый хламдан моочу, мусор все. Мону алып, подпорный стена кылып, татына кылып оңдош керек буяктычы. Мына караң, бул мынау 50-жылкы дөңгөлөктөр молар барды. Уят да мону. Мына көрдүңүзбү, мына все мусор мынакей. Уят да буну, кантип эме болсун. Мына кара. Уларды бүт алып туруп, мына жагын эметип, подпорный стена куюп, асты үстүн тегиздеш керекпиз. Таптаза кылып. Ассаламу алейкум. Ажаба, кандай жакшысызбы? 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 Ажаба, кандай жакшысыздарбы? Бала чака тынчпы? Туугандырок, эл жут аманбы? Ана амин, тынчтык. Амин. Аллах акбар. Тынчтарбы ажаба, бала чака тынчпы? Мына көрдүңбү, мына бардыгы. Нурбек Сүйүнбаевич, ушуну өзүңүз бир көзөмөлгө алсаңыз, мына бардыгы мына канализация эмеге чыккан. Ушу жолду ачыш керекпиз, бизчи. Мына көрдүңүзбү муну? Эски строениянын ар жакта болсо керек. Мына көрдүңүзбү? Мына ушу жолду ачыш керек да. Мына жолду ачыш керекпиз. Ой, кенен экен могунчу. Абдаке, мына көрдүңүзбү? Муну ачыш керек. Нурбек Сүйүнбаевич. Көрдүңүзбү мынаны? Бул жолду ачса кандай сонун болот? Жамарбек Башевич, кадастр ушуну тактагылачы. Ушу жолду ачалы. Муну жылдышыбыз керек экен. Муну жылдырып жолду ачып берели. Эртең как раз жана перестройка кылганда тез чынарга чейин ачып коюш керек экен да. Моменттен пайдаланыпчы ачып коюшубуз керек. Могу өткөндө ал дедим, дали алган жоксуңар. Биз азыр мынау жолду ачканда ушул жерден өзүбүз баштап беришибиз керек да. Эртең муну көчүрөбүз го. Көчүргөндөн кийин муну жолдун жээгин ачып, наркы эмеге чыгарып коюш керек да. До конца. Ошондо баардыгы көчөт. Өзү эле могу көчкөндө эметет. Эл деле көчөт. Эме Азамат Каныбекович, могу проектисин карап бериңиз, До конца эмеге чейин. Проекттен 6,5-6 метр качырганбыз. Анан запор кетет. Ушу отлично как раз ооба. Кызым, мынау жер парктын территориясында турат, могу зданиячы. Өткөндө мен тапшырма берген болчумун. Жана толкун старышка тапшырма бердим, ал укпай койду меничи. Макул деп жасаган жок. Могу бүт мына парктын территориясында турат. Документтерин тактап сотко бергиле. Макулбу? Тартып алыңыз. Бул бир. Экинчи жүрүңүз. Биз азыр маданиятыбыз бир подвалда отурат.
Kim var daha bizde? Ömür Aliyeviç. Abdüaliyeviç. Madaniyat bizde hiç podvalda oturadi. Ko'rdingizmi o'tirgan ahvol? Bizning o'zimizning mo'nda yaxshi yerlarimiz bor, jeke menchikka berilib ketgan. Mana shularni olib turib madaniyatga berish kerak ko'chirgani uchun. Tushunimiz kerak. Ova. Buna je o'zi ishlatmaydi, je birovga bermaydi. Qarang bunaqa. Брошенный da buni. Buna tatnag'ay qilib, oyog'ini ochib, bir порядок жасап turib, madaniyatga berib qo'ysa, qanday so'ni ko'rib bo'ladi. Qarang mana ishlarini qarangiz. Mana. Mana qara. Buni qara. Uşu yer men bilgenden bir 15 yıldan beri turadi da. Faiz bulgandan beri şun. Ya. Jarıp atışıyor. O men bilgenden 15 yıldan beri şu dayına kıymıldabay turadi. Aybay mına madaniyatga kerektүү da. Şu көрелік de anan. Ya. Turistik объект kılsa болады. Mına gördünüz mü? Бұл каким-то образом жеке меншік өтіп кеткен да. Документтер. Я. Материал көтеремін ғой. Мына қара қандай соның жер маданиятқачы. Біздің маданият отырған жерін көрсеңіз, вообще подвалда отырады, сырость. Burada эме болған, военкомат болған ба? Военкоматта подвалда отырышады. Мына қара қандай сол татақай здание екен. Киргизіп семілі эметип койсо, артистердин ырдаганына да жакшы. Акустика жакшы. Ушул жер мен билгенден bir 15 жылдан бери турат да жабыкчы. Я. Я, буягында да зданиясы бар, карачы. Я. Арықтың үстінде тұрады да бұл, Мына қарачы, арықтың үстінде құрған мұна. Я. Сел басқан мәйетті мұна, қарачы. Мұна бүт барды, мұны қара. Арықтарды тазалаш керек, мұны алдырыш керек, мұна көрдің мұна. Көрдің мұна, арықтың үстіне салған. Мұна. Мұна қарачы. Мұна теті арықтың үстінде тұрады екен де олар барды. Я. Жоқ, мұна арықты тазалаш керек те, қам тазалайыз арықты че. Я, доступ жоқ. Бұл башқа объект қой деме тилерден. Я. Я. Да. Ушул жери боюнча тура талашышат. Мына жерде биз өзүбүз калышыбыз керек. Арендаға отургузсак бизге акча түшөт да. Ооба, азыр прокуратура соттошуп бүттү бул жердечи. Кара, мону алыш керек. Мына көрдүң мына эмеде турат. Oyağında da var yine. Qanday qo'z jeler. Şu meyran balasında olsa qanday son bo'lmoq. Ya. Bular mo'g'rashdi o dema. Yo'q, araştı. Eski mi? Eski bilbeykim. Eski mi mi? Kadastr. Eski mi? Naugulak. Yok, Naugulak. Ya. Naugulak'tan başka değil. Naugulak harcak ha? Qanday sonuna ki? Bir de Kur'an okuyduğun yer var bile hem orada. Здравствуй. Товарищ,
Старший прапорщик. Қандай, жақсы па? Жақсы. Өзіңіз қандайсыз? Қандай іштер? Тынч элеби? Сіз охрана, Саат қаншадан? 9-дан баштап па? Эме қандай? Елдің посещаемость қандай? Көп платный ба? Платный, Қанша? 70-тен болса керек. 70 сом. Кассалар эми келет да. Ақша кімге түседі? Бізге түссе керек. Я. 7 жаштан 16 жашқа чейин 50 сом. Андан чоңу 70 сом. Так, бізге ақша түшөбү түшпөйбү? Так. Нұрбек Сүйінбаевич. Мен түшүндүм. Мен культура болгондо деле биздин жерде. Бизде эле жок дегенде 50% бизге түш керек да. Күндө, допустим, канча киши кирип чыгат бир күндө? Арганда. Ну, допустим. Канча? 100, 200, 300. Ну, грубо 200 киши дейлик. 100 сомдон болгондо бир топ акча түшүп калат. Ошо эмеге да кат даярдагыла да. Президентке кат жазып көрөлү. Хотя бы 50% бизге берсин да. Ачыңа сетен көрүп коелук. Урсат да? Так, могу жерде отуруп Куран окуй турган жер бар беле? Я. Жок, чыгып келет окуйлу. Так. Кетелиштер. Бул тек до конца чыгып кетеби? Я. Я. Жанагы лестницаны мондагы угольник кой. Түшүндүңбү? Мондай койбосоң цикырлар көчүп кетет. Ооба. Жабдыкадырова. 39.000 метр квадрат па? Я. Аянтобуз, Оштугу. 39.000 гектар. Ой, 39.000 гектар. Жерге сіңер да. Бийик, а? Ажым, қандай жақсы ба? Жақсы. Мына ке. Ең бийик жер ушу жер бе? Я. Жо аяққа бол. Ал жақ болбойды. Сонына кен. Я. Амир Темир көчө. Я. Машинчы. Саидова. Кетігі Саидова. Мына Амир Темир. Амир Темирова. Алиева, наркы Амир Темир. Алиева ашылып калыптыр. Же Алиева мо эмеби? Алиева бул. Тети жана гаражда турган жер, а? Мына мечит, а? Эми көрүнөт экен ачылган, жолдоруна. Жолдор ачылган эми көрүнөт экен. Жактан көрүнөт. Кана жүрүп тияка отуруп Куран окуйлу. И давай жумушка кеттик. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Amin. Hava жараткан Аллахым ушул окуган кереметтүү Кураныбыздан пайда болгон сопторду пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа алейхиссаламдын каны баштады. Ошондой эле жалпы бул дүйнөдөн көзү өтүп кеткен момун мусулмандардын каны баштады. Дуа тилеген, Куран тилеген момун мусулмандардын мактабын баштады. Ошонун катарында ушул жерде умин деп отурган бир туугандарыбыздын өтүп кеткен чоң ата, чоң элерине, ата энелерди багыштадык. Жаткан Аллахым ошо өтүп кеткен маркумдарга 5тен орун бер. Билип билбей кеткен көйүнс Аллахым өзүн кечир. Караңгы көрлөрү жарык акырет рабат болсун. Жараткан Аллахым өзүң уада кылган Фирдаус 5тен орун бер. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа алейхиссаламга мүжүлөсүбүз Аллах таала насип кылсын. Роббана тафидуна хасана
ve fi rahat hasana hine azaban nar bi rahmatika ya erhamer rahim. Allahu ekber.